khona amaNazaretha angazi lutho azalwe kulesikhathi sanamhlanje abona lento ekhona eyenziwa kwaShembe ayesecabanga ukuthi iyona ubuNazaretha isigaba sokuqala leso samaNazaretha angazi nje lutho. Isigaba sesibili isigaba samaNazaretha awazi ubuNazaretha kodwa asengena umoya okuhlubuka. So kuyihlazo ukuthi kusuka umuntu omKristu bese ezoba nezwi ngoba bumelusi. Ungumholi kaNkuluNkulu, ungumholi webandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu. So ngizothanda ukumkhuza umpostoli uMbatha, ngicele nebandla lakho ukuthi lesikhuzele yena. Ngoba akufanele ukuthi sakhe content ngendaba kaNkuluNkulu. Ke kufe ukuthi into mangabe uyiqonda noma ungayiqondi uhambe kuyo wenza iresearch. Ngoba especially into esuka iseduze kangaka ePine Town kulula ukuyakhona akuyona into ongazi ukuthi hayi lento ngathi ngamanga ngathi iqiniso yini elikhulu ukuyakhona. Awu siyabingelela sesiphinde sabuya futhi siyizwe lezulu podcast. Awu siyabonga lapho noma ikuphi nje lapho nisibukela khona. Awu siyabonga bakithi ukuthi ningene lapha nizosibukela kule izwe lezulu. Siyambonga ke no uNkulunkulu ophezulu konke uSomandla uJehova umdali wezulu nomhlaba. Uphinde wasinika leli thuba lokuthi sizokhuluma ngezindaba zasezulwini. Balaleli niyazi ke ukuthi lolu hlelo uhlelo lolu olumayelana nebandla lamaNazaretha. Ungabe umNazaretha noma usiyena umNazaretha kubalekile ukuthi ukulalele lolu hlelo ngoba uzothola imfundiso ngobuNazaretha, uthola ulwazi uthi noma leli bandla leli ulijaja kodwa ulijaje ube usunolwazi olwanele ukuthi ufike kwi-conclusion. Niyazi ke ukuthi ke siyaye sibe nezihambeli zethu ezisizayo ukuthi zisicacisele ngemibuzo esisuke sinayo mayelana nobuNazaretha. Namhlanje ke namhlanje ngizizwa angazi ngathini sinesihambeli sethu ubaba ozosisiza kakhulu asilekelele ngoba kulezi insuku seziningi izinto ezikhulunywa ngobuNazaretha. Ezinye iziqiniso ezinye ngesona iqiniso. So isihambeli sethu sizosisiza kakhulu ukuthi sisicacisele ngakho. Kuningi nje kwekushiwo ngobuNazaretha kwekuthiwa ubuNazaretha buyinkolo yamanga. Nomprofeti waleli bandla ungumprofeti wamanga. Abanye bathi hayi uShembe uNkulunkulu wabantu abamnyama. Abanye bathi hayi umprofeti wamanga. Kuningi nje okuyaye kushiwe ngobuNazaretha kodwa ke siyaye sithanda ukuthi kule podcast sizame ukuthi sinilethele abantu abazonikeza ulwazi oluqondile. Namhlanje ke ngenkulu inhlonipho ngithanda ukubingelela ubaba ophambi kwami. Sawubona baba. Sawubona mphathi ohlelo. Ininjani baba? Siyaphila, ngibingelela nabalaleli bethu. Ngicela ubaba azethule ukuthi ubani, uqhamuka kuphi, kuliphi ihlelo. Mina ngingumfundisi uNtuli webandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu. Ngaphansi kobuholi buka baba uMelusi ongumpriest omkhulu nomholi webandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu. Ngingumuntu ozalwe eMnazaretheni. Ngakhulela eMnazaretheni. Namhlanje ngithunyiwe ukuthi ngisebenza umsebenzi kaNkuluNkulu lapha eGoli ngaphansi kwethempeli umkhumbo wezulu. Ngifike lapha ke eGoli ngivele sengiyiNazaretha likaNkuluNkulu. Ngibekwe lapha eJimistini ethempeli umkhumbo wezulu. Ngicabanga ukuthi lokho kubalekile kakhulu ngoba ngiphathiswa indaba kaNkuluNkulu. Ngokuthunywa izwi lezulu elasiqoqa ngezwi likaBaba Melusi umholi wethu
nongumpristi omkhulu ophezulu konke. Awu siyabonga kakhulu baba umfundisi uNtuli. Sibonga kakhulu bandla ukuthi ube nathi kulolu hlelo sisizwa sihlonipheke kakhulu baba. Siyethemba ukuthi uzosiza embuzweni eminingi abantu abanayo nathi esinayo mayelana nenkolo yobuNazaretha, ngoba kuningi baba wami uzovumelana nami, kuningi okutrendayo kulezi insuku okunye ukubukela phansi ibandla lamaNazaretha. Mhlawumbe nje ngizocela nje ngoba lo mbuzo uhlelo uvela njalo ukuthi ibandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu liholwa umuntu ongesiyena owakwaShembe ngesibongo. So lo mbuzo uzovumelana nami baba umfundisi ukuthi awusali uma kwathi nje amaNazaretha kaNkuluNkulu bese usho umholi walelo bandla kuye kube nalombuzo naseyinhlelweni eziningi ezedlule lo mbuzo obulokhu uvela. Ngizocela nje baba ukukunika nje isikhathi nje esincane, ngiyazi ukuthi asizile ukuzokhuluma ngalokho, kodwa lokho kubalekile ukuthi ucacise ukuze umuntu obukayo angasali nembuzo. Kuza kanjani ukuthi kube khona umuntu ngizothi ongenayo iDNA amaNazaretha asho njalo, ongenayo iDNA ongesiyena umndeni wakwaShembe? Yaba ziningi izinto engayikhuluma ngalokho, ngaphandle ukuthi ubaba Melusi wa-adoptwa umprofethi Isaiah. Umama kaBaba Melusi wa-adoptwa umprofethi Isaiah Shembe ena-11 years. Umama kaBaba Melusi ubaba Melusi wakhula njengengane yakwaShembe ngoba umama wakhe wa-adoptwa umprofethi ena-11 years, wakhipha inkomo ezu-18 emlobola. Kodwa baze babuza abefundisi abadala omlangeni bathi, hawu yini ukhipha inkomo ezu-18 ulobola ingane engezugana kwaShembe? Wathi umprofethi, ngiyazi mina ukuthi ngenzani. So ngaleke kwalokho, kodwa ibandla lamaNazaretha ibandla likaNkuluNkulu. Ngakho-ke njengoba kuyibandla likaNkuluNkulu nje, asikwazi ukutshela uNkulunkulu ukuthi akenzeni ngasiphi isikhathi, ngoba iqiniso lomlando wobuNazaretha lithi noma ubuNazaretha sebuneminyaka engaphezulu ka100 bukhona, kodwa kuhamba isikhathi ubuNazaretha bajika sibuka phambi kwethu, sakhathazeka nathi siyinzalo yobuNazaretha ukuthi yini ubuNazaretha bese bujika phambi kwethu, yini ubuNazaretha bese buvumela zonke izinto umprofethi owayenqabile engazemukelanga ebuNazaretheni. Kwase kuba khona ukukhathazeka, kodwa lokhu ukukhathazeka akuzange kube ukukhathazeka kwethu, nezulu lakhathazeka ngalokho. Ilapho ke khona okwathi ngesikhathi umprofethi ngesikhathi sakudala ekhathazekile ukuthi malo ubuNazaretha ebuchitheka kuyokwenzeka kanjani. Wayesethi umprofethi esho kumama kaBaba Melusi wathi kuyothi lentandane yami lena noma ingesiyona yakwaShembe ngesibongo, kodwa iyozala abantwana abanomoya kaShembe. So ke singena lapho ke thina kuthe uma ubuNazaretha sebuchithekile sebuyiyona yonke into esingayazi, lase izwi lezulu liphinde liqoqa ubuNazaretha kabusha, liqoqa ngezwi likaBaba Melusi ethunywe ingelosi ubaba ilanga ngomlomo wengelosi. So ke ilapho ke thina singena khona ukuthi siqoqwe izwi likaBaba ilanga through uBaba Melusi, na ethunywe uBaba ilanga ukuthi avuselele ubuNazaretha obese buchithekile. So ke isibongo sakwaShembe noma namhlanje na amaNazaretha ethi afunde ihlabelele eziningi ethi kwathi wavusa omunye endlini yami, kodwa lokho kwakumthandazo womprofethi. Awukho umthetho othi ubuNazaretha beyohlala njalo buholwa umuntu ongakwaShembe ngesibongo, ngoba noBaba Melusi ngenxa ukuthi kwakungokuqala eholi ibandla lamaNazaretha wakubuza lokho engelosini wathi ngizolihola kanjani ibandla ngingeyena wakwaShembe? Uyayithi ke ingelosi yamphendula ngolaka yathi
angishongo ukuthi ngivusele akashongo babilanga ukuthi vusa ibandla laKwaShembe uthe makhele indlu kaJehova ke ibandla leli bandla ke eliholoba Melusi ibandla likaJehova okuyibandla elalethwa umprofeti Isaiah Shembe lapha eMzansi Afrika elilethela uJehova wakubhala phansi lokhu leli bandla likaJehova ngoma ivula ukukhuluma kwakhe esihlabelelweni samaNazaretha umthandazo weSabatha uthi umprofeti mesabeni uJehova sizukulwane ngezizukulwane so ke kuchaza lokho leli bandla umprofeti walakhela uJehova wazi wathi ni ibandla elikhulu likaMenzi wezulu nomhlaba sesingene emini nenkulu eyahlonishwa ubaba wethu uMenzi wezulu nomhlaba so lokho kuchaza ukuthi ke leli bandla akusili ibandla laKwaShembe ngesibongo kodwa yibandla likaNkuluNkulu uNkulunkulu owalivusa ngomprofeti uIsaiah Shembe anganoma uyagculisela no ngiyakuzwa kakhulu ibandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu ngizokubuza nje umbuzo othanda kuba trick baba umfundisi uNtuli ungadinwa yimina ukuthi lona leli bandla lithi amaNazaretha kaNkuluNkulu uzothi omunye uma seni yamaNazaretha kaNkuluNkulu kanti abanye baba amaNazaretha anjani bona ungathini ukuphawula lapho ukuthi singamaNazaretha kaNkuluNkulu akulona igama nje kuphela kodwa isenzo ngoba ngesikhathi livuswa leli bandla wathi ubabi ilanga kuba Melusi ngakhele indlu kaJehova indlu kaJehova ke yibandla so ke ukuthi ke siyibandla likaJehova akusizona ibongo mhlambe esiyibiza ngaso kodwa kusukela inkambo yethu ukuthi asikwenzi noma ngabe yini engekho esihlabelelweni noma eBhayibhelini lamaNazaretha so leli igama akusilonje igama kodwa isenze ukuthi siyibandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu njengoba wathi amanye amaNazaretha ayefake ezinye izinto mhlamba amasiko awo afake lokho kodwa leli bandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu lihamba kuphela ngendlela kaJehova ngendlela kaNkuluNkulu so ingakho ke kuthiwa siyibandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu ngoba isenzo sethu leso indlela yethu yokuphila leyo ukuthi siphila ngezwi likaNkuluNkulu cha no ngiyakuzwa baba mfundisi uNtuli lokho okushoyo mhlawumbe ukungena engxoxweni yethu ngoba bese edlula lapha na kodwa mhlawumbe sizolokhu siphuma sibe singena nje kulezi insuku ubuNazaretha buyatrenda njengoba ngeke ngasho nasekuqaleni sike sabona ivideo kaBaba umpostoli uMbatha umpostoli uMbatha ekhuluma ngobuNazaretha mhlawumbe nje ake ngaqali esiqala mhlawumbe lapha ekhuluma khona ebekhuluma khona ngifuna uphendule ngoba wena ubuya kulo leli bandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu urepresente lona ukuthi umpostoli uzwakala ethi no ayikho lento kaBaba umfundisi uMpanza ubaba uMelusi umuntu owosomathuba into kahle eyamkhipha lapha ebuhleni wakhishelwa ukuthi isikhundla wayengasitholi ngicela ukuthi uzama ukuthi kuyiqiniso ngempela ukuthi into eyakhipha lapha na ubaba uMelusi kwaba ukuthi isikhundla kasitholi mhlambe ngingakaphenduli kabanzi lapho ngingaqale ngimkhuze uthe ubabani ubaba umpostoli uMbatha webandla ngicabanga ukuthi iGrace Bible Church yes ibandla buya kulona lo mpostoli mhlambe ngingakhuza ibandla lakhe ukuthi ibandla lakhe alimkhuze ngoba okokuqala akukho emthethweni ukuthi uhambe uyokhuluma elinye ibandla lingekho lingeze kuyirepresenta bese uphinde futhi uthuka umholi webandla lokho akukho enkolweni akukho kwisintu ngibone sengathi ubaba omdala lo wana mhlambe kubalulekile ukuthi njengebandla lamaNazaretha simkhuze ukuthi angakhuluma into angayazi ibandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu njengebandla elaphuma ebuhleni linezithe eziningi kakhulu ngakho ke akufanele uMbatha
umpostoli lo bese engena indaba yamaNazaretha bese ethatha zonke izinhlamba esithuka ngazo amaNazaretha kwaShembe ebese ezenza yena iresearch ayibize lezo nhlamba ukuthi research bese ezokhuluma ngoba Melusi into angayazi yena ubaba Melusi akayena umKristu akaze abe umKristu so kuyihlazo ukuthi kusuka umuntu omKristu bese ezoba nezwi ngoba Melusi ungumholi kaNkuluNkulu ungumholi webandla lamaNazaretha kaNkuluNkulu so ngizothanda ukumkhuza umpostoli uMbatha ngicele nebandla lakho ukuthi lesikhuzele yena ngoba akufanele ukuthi sakhe content ngendaba kaNkuluNkulu ungazondli noma kuthiwa indlela yokuzondla noma indlela yani engadidizwa abafana laba bama content abasuka bese bebiza abantu bevula icawu zokuthuka indaba kaNkuluNkulu so ngibona kubalekile simkhuze uBambatha njengomuntu engibona ngathi semdala sikhuze nebandla lakho lisikhuzele yena ukuthi akayeke ukucocomela kumaNazaretha singamaNazaretha yena ungumKristu so ke iyangixaka indaba yokuthi athathe inhlamba zamaNazaretha ebese ethiwa ngazo uBaba Melusi ngoba uBaba Melusi uyinzalo yobuNazaretha ube inkosana ebuhleni wawumshumayeli waba ngumvangeli ebuhleni uthe seumvangeli ezimantshi ngapha ngokomsebenzi wakhe kodwa kwase kufika izwi likaNkuluNkulu limkhiphe ebuhleni lithe mali limkhiphe ebuhleni akuzange kube into ezimfihlo ukuthi uyaphuma ebuhleni abantu basebuhleni bayamthuka kodwa iqiniso bayalazi ngoba uBaba Melusi wathi mayese ephumile ebuhleni wahamba wayephepheni ilanga ngomhla ka-30 September 2010 wachaza ukuthi usephumile ngaphansi kwe-administration yasebuhleni kodwa akaphumile ngaphansi kababa uThingo so ke into yamkhipha ebuhleni kuningi kwakuvele sekukhona nezitha ezazimzonda ngoba ilokho azalwa umele iqiniso lobuNazaretha lele lalingasafuneki ngoba ukuzalwa kwamaNazaretha kaNkuluNkulu azaleke kanjalo azalwe ngabantu ebese bengasalifuni iqiniso likaShembe bengasalifuni iqiniso lobuNazaretha sebefuna ukugibeza inkolo phezulu kwenkolo so ke izwi kaNkuluNkulu ke lase limkhipha kuBaba Melusi wayeselishumayela ke njoba kuze kube namhlanje nje wasiqoqa ngale izwi likaNkuluNkulu so kuyihlazo ukuthi kusuka umuntu ongazi lutho ngobuNazaretha ebese ebizwa edlala abafana bemvulela inkundla yokuthuka into angayazi so ke ngiyamkhuza ngalokho so ke kubalekile ukuthi siyichaze indaba kaBaba Melusi ngoba akuyona into ezimfihlo waphumela obala wathi wavula ibandla likaNkuluNkulu wafundisa ngoJehova ngoba imandate ngoba mhla iphuma wayichaza nemandate yakhe ayithunye ukuthi imandate yakhe ulithe izwi likaNkuluNkulu akafundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova kusukela ngo-2010 kuze kube namhlanje uBaba Melusi akaze angami ethempelini ngeSabatha afundise umhlaba ngoJehova so ke makukhona uMbatha angakwemukeli esikufundisa ngoJehova kufuna a-address lokho hayi ukuthi bese ehlasela uBaba Melusi personal ambize ngosomathuba ngoba akamazi no ngiyakuzwa baba mfundisi uNtuli makuthi usanda kusijoyina lapha sinobaba umfundisi uNtuli ubuya ebandleni lamaNazaretha kaNkuluNkulu uzosisiza la ngemibuzo esinayo mayelana nobuNazaretha kule podcast siyacela ukuthi babukeli ni subscribe ni like niphinde ni share na lolu lwazi uze luzosabalala okunye lana okutrendayo okunye ngisabuyela kuleya video kaBaba umpostoli uMbatha ngiyazi ukuthi usukhulumile ngayo ukuthi kwakhona lokho ukuthi kunengilosi ekhona ekuyona emguidayo noma ingilosi kaNkuluNkulu into engekho into eyamanga nje into eyinganekwana ungaqinisekisa lokho baba mfundisi ukuthi ikhona ngempela ingilosi ebandleni lamaZatha kaNkuluNkulu indaba yengilosi ibucayi into edalthi bebucayi ziningi izathu edalthi bebucayi indaba yengilosi ngoba kokuqala ngesikhathi abezizwe beqeda inkolo kaJehova beletha inkolo yobuKristu uqeda inkolo kaJehova yaqeda inkolo kaJehova emhlabeni yaphela yathi nya so ke neyingilosi ke emhlabeni into eyaphelayo
ngoba ingilosi ziba khona makukhona umthetho kaJehova ngoba umthetho kaJehova umbuso obusa abantu emhlabeni. Ngakho ke ubukhona bengilosi ngangeke ngithi ngiyiNazaretha kusukela lokungazalwa bese ngizojoina ibandla ngoba ngingaboni ukuthi mayingilosi ikhona noma bethi abantu ayikho, kodwa ke ikhona indlela ukuthi lezi imfundiso ubaba usayifundisayo zibe against indlela kaShembe ngoba lengilosi noma ikhona ke noma bethi ayikho, kodwa indlela ubaba usafundisa ngayo iyakhomba ukuthi lokhu ukukhuluma akusikhona ukukhuluma kwasemhlabeni, isibuyisele emumva kwivangeleni likaMprofeti lapho esathi vele sikhona. So ke the question is not about whether ingilosi ikhona noma ayikho, but i question ukuthi leli ivangeli ubaba athi ulithunywe ingilosi li correct noma ri wrong na. That's why we must argue as abantu abasivilized enkolweni, because ukukholwa ingilosi noma ungakholwa but akuyishintsha igospel neqiniso layo ukuthi linjani. Iqiniso noma uyalikholwa noma alikholwa akuchazi kuzoshintsha kuba iqiniso. So ke mina ngokwami ziningi izinto engayibona mangifika ngoba ngangihlala kwaMashu ngiqala ukuzwa leli ivangeli. So ivangeli lafikele ePinetown. So ibanga lelo lalihanja ngo R10 ngaso sikhathi. Angizange ngiloko ngithi ayikho noma ikhona noma ayikho noma ikhona, ngiyibuza lo mbuzo. Into engayenzayo ngathatha itekisi ngagibela ngaya khona. Ngawufuna ukuzwa ukuthi lo muntu othi khona ingilosi ngabe ikhona ngempela yini. So ke ngesikhathi engifike khona ke ngathola ukuthi lokhu ukukhuluma okukhulunywa ubaba Melusi kuyiqiniso ngoba khona isikhathi lapha ke sibikele khona okuzayo. Ethi ingilosi ithe akhuluma into ezayo. Ngabona ukuthi ngoba uyasho ukuthi akayena umprofeti yena umpriest omkhulu kaNkuluNkulu, isithunywa, ungumfundisi kaShembe. Kodwa ingilosi yona ekwazi ukubona ezayo. Yathi mayisitshela ukuthi izinto izokwenzeka, sabona izinto zenzeka. Sase siyakholwa ukuthi lelizwi elithumba Melusi athi lengilosi ikhona. Izizathu zakho yini na ukuthi sabona izinto ayishoyo zenzeka. Sabona izinto ezishiyo kithi ngomlomo kaBabelusi through ingilosi zenzeka. So ke siyakholwa thina ukuthi ingilosi ikhona. Ngenxa yani yezinto eziphathekayo esezenzekile ezimpilweni zethu ezenza ukuthi sikhole ukuthi ingilosi ikhona. So ke kufair ukuthi into mangabe uyiqonda noma ungayiqondi uhambe kuyo wenze research. Ngoba especially into esuka iseduze kangaka ePinetown kulula ukuyakhona, akuyonto ongazi ukuthi hayi lento ngathi ngamanga ngathi iqiniso yini elikhulu ukuyakhona. Uyozenza research yakho then ubuse ukhuluma into oyaziyo. So ke mina ngenza lokho kungibona ngiyinazo kaNkuluNkulu namhlanje ingoba ngabona ukuthi ngempela ubaba Melusi uthunywa uNkulunkulu, ngabona ukuthi ngempela ingilosi ikhona ebandleni lamaNazaretha kaNkuluNkulu. Yeah, no ngiyakuzwa baba umfundisi eUntule. Sizophinde sibuyele la kumaNazaretha kaNkuluNkulu. Ngizocela ukuthi sihlehle manje sibuyele ngoba ziningi izinto ezithintiwe mawubuka leya video lapha na kuvela nokuthi imangaliso sesibuyela manje kumsunguli webandla lamaNazaretha ubaba umprofeti uIsaiah Shembe. Kuvela ukuthi ngokwakhe ngokwamphostoli umbatha ukuthi lezi mangaliso zonke lezi ayezenza into engekho, into engamanga. For example, makukhulunywa ngokuthi wamisa ulwandle lapha eThekwini selungena ngaphakathi, uyachitha konke lokho. Lindawo indaba yamatshe ayisithupha yaseningizimu nayo uyayichitha. Ungathini ngalokho ngokuthi no yonke nje lento lena into nje iyistory, inganekwane nje lento yakwaShembe? No ebandla lamaNazaretha. Indaba yabantu abangamaKristu ukuthi bangene bagamanxe eNazaretheni bese kuba khona izinto abavele beyichithe nje ngokuyilalela. Kukuhlakanipha okunganhlanye lokho njengommese. Ngoba lo muntu othi akakholwa ukuthi uShembe wamisa ulwandle la eThekwini eduze kwakhe, uyakholwa kodwa ukuthi uJona wagwinywa inhlanzi. Wahlala eswini senhlanzi yahamba yomkhipha kwenye indawo. Uyakholwa lokho. Uyakholwa lo muntu ongakholwa ukuthi la
kuphi le igama lale ndawo le elethe ezinye akakholwa ukuthi uShembe lapho wathi wakhipha amatshe ayisithupha kodwa uyakholwa ukuthi uJesu wakhulelwa ngomoya. So abantu abamaKristu balikhuni ngoba bafundisa ukukholwa hayi ukuthi bazi. Abakwemukela ukwazi bafuna ukukholwa noma yini noma beyikholwa iyona noma bengayikholwa ayiyona. So awukwazi ukubheka inkolo yakho ezintweni oyikholwayo ngoba ukukholwa ungakholwa noma yini. So akude kangako lapha eThekwini ukuhamba uyokwenza iresearch ukuthi ngempela uShembe walimisa yini ulwandle. Akuyona indawo ekude kangako. Akude kangako lapha elethe ezinye ukuthi ungahamba uyobuza ukuthi ngempela amatshe ayisithupha thina esiwazi amatshe ayisithupha akhona esawabona ngamehlo. Uma umuntu ethi akakholwa lokho ethi asithini. Simchazele sithini lo ngoba thina amatshe akhona siyawazi sawabona ngamehlo. Mayethena akakholwa ungamchazela uthini umuntu onjalo ngoba okusela ukuthi phela ahambe yena wabona mayifuna ukukholwa nokungakholwa. So kukuyena. So abantu abangamaKristu they are lazy. They are lazy even ukuhamba uyela ngisho distance ka 10 rand angeke bayigibele ukuyobheka into ukuthi iyiqiniso noma cha. Kuphela ngoba bafundisa ukukholwa ukuthi into bayikholwe nje ngeinhliziyo nangeyingqondo. Abafundisanga ukuthi benza ama research. Abekho research ingakho nje umbatha namhlanje ethi ebiza inhlamba amanatha kaNkulunkulu ngazo amanatha akwaShembe ayibiza ngeresearch ngoba ulazy unqena ukuhamba uyicheckela yena ukuthi lento ekhulunywa ngalaManazaretha iyiqiniso yini na. So inkinga yamaNazaretha yamaKristu ke ileyo ukuthi abantu abalazy ngokwemvelo yabo bakufundisiwe ukukholwa. Hayi ukuthi bakufundisa ukukholwa into noma isiseduze kanjani abayihluphi ngokuthi uboye bonke ikhona yini bavele nje bathi hayi angikholwa hayi ngiyakholwa kanti lento esiyikhuluma thina yiqiniso lomlando wenkolo yobuNazaretha. So ke ukuthi bayikholwa noma bayikholwa ngeke kuyishintshe ukuthi ziyiqiniso. So ukukholwa kwabo nongakholwa akusihluphi ngalutho thina. Into esihluphayo thina ukuthi sawabona yini amatshe ayisithupha noma siwabonanga. Walimisa yini uShembe ulwandle noma akalimisanga. So ke bakholwa izinto ezilikhuni ukuthi bayikholwa ukuthi umuntu wangigwinywa inhlanzi ngoba seBhayibhelini. Kodwa lezi ezenzeke ezweni labo phambi kwabo abafuna ukuyihlupha ngazo. So awukwazi ukuthi lo muntu lazy. Awukwazi lo muntu ofundisa ukukholwa into angayazi angakholwa into eseduze kwakhe. Ungadila naye kanjani? Because isystem leyo bakufundisiwe lokho hayi ukuthi lento bayenza nje bayicabanga imfundiso bafundiswe kanjalo ukuthi izinto eziseduze kwakho ungakholwa izona ungayenzi research thathe lokumfundisi wakho sekushilo buze ukholwa ikhona. So asikwazi kuba njalo njengebandla laManatha kaNkulunkulu ngoba siyibandla lencwadi. Umsuka wethu usisuka lapho. Siyibandla lasemandulo, siyibandla likaJehova, siyibandla elafika laletha uJehova encekwini yakhe uMose entabeni yaseSinayi. So ke sisuka lapho ke thina ingakho uShembe kwingoma 83 eze wakubhala phansi wathi sizophuza kulelotshe lasentabeni yaseSinayi. Sikholwa thina uJehova esamfundiswa uShembe. Wathi mesabeni uJehova izizukulwane ngezizukulwane nigcina imithetho yakhe anilobelana uJehova ngenceke yakhe uMoses. So siqhamuka thina kulowo mthombo wasentabeni yaseSinayi ukubhale phansi uShembe lokho. So asikwazi ukuthi abantu abathi uyakholwa noma ukholwa no ukuthi uShaka umama wakhe uNandi noma lokho ungakholwa noma ungekholwe akuchathi kuzoshintsha ukuthi umama kaShaka uNandi. Ngeke ukushintshe lokho ngokukholwa kwakho. Yes. Hayi niyayizwela babukeli lapha enikhona hayi kuyachazwa ngempela mhlambe ukubuyela silokhu siphuma singena ukubuyela lapha endabeni leka ngithanda ukubuyela lapha kubaba umfundisi uMpanza ubaba uMelusi. Sike sabona enye iposter le poster ebibhaliwe ukuthi bekufaka isithombe sakhe lapha bese kuyabhala kuthiwa isithombe sakho uzenza uShembe. Ngizothanda ukuthi ukunabeka kabanzi ukuthi kungenzeka yini ukuthi ubaba uMelusi uzenza uShembe. Mhlambe ngafika lapho sinenkinga njengebandla laManazaretha. AmaNazaretha ahlukene kabili. Khona AmaNazaretha angazi lutho. Azalwe kulesikhathi sanamhlanje abona lento ekhona
eyenzwa kwaShembe ayesecabanga ukuthi iyona yobuNazaretha. Isigaba sokuqala leso samaNazaretha angazi nje lutho. Isigaba sesibili isigaba samaNazaretha awazi ubuNazaretha kodwa asengena umoya okuhlubuka. So ke leso sigaba ke sona siyingozi kakhulu ngoba sifundisa lezi singazi lutho ukuthi lokhu kuhlubuka kwethu konke ibona kubuNazaretha. So isigaba sokuqala leso ke inkinga enkulu ebhekene nobuNazaretha ukuthi amaNazaretha ahlukene kabili. Angazi lutho azala kuthiwe ubuNazaretha yibo ke lobu kanti afundiswa abantu esebehlubukile angasafuna ubuNazaretha. So ke iyona nkinga ke sinayo leyo ngoba mawubazi ubuNazaretha ungazi ukuthi ayikho into ekuzenza uShembe. Mawubazi ubuNazaretha ungaqonda ukuthi mawumuntu ethi ubaba Melusi uzenza uShembe yini ukuzenza uShembe. Ngoba izinto ezenziwa ubaba Melusi ngayibala zonke azenzile. Into yokuqala ubuyisela ibandla lamaNazaretha emthethweni womprofeti uIsaiah Shembe lapho uShembe owasibeka khona wathi nodumisa uJehova ngemthetho yakho Mose. Ma ubaba Melusi efundisa abantu ukuthi abadumisa uJehova ngemthetho kaMose njoba kwasho uShembe emthandweni weSabatha uverse 3 no 4 kukuzenza uShembe yini lokho. Ma ubaba Melusi efundisa abantu ukuthi wathi umprofeti uIsaiah Shembe amaNazaretha akangayihlanganisi nesangoma. Ma ubaba Melusi efundisa lokho efunda incwadi emthethweni kaMose athe uShembe asimdumise uJehova ngokuthatha emthethweni kaMose efunda incwadi ubaba Melusi eyithatha emthethweni kaMose esiyunika uShembe ethi izangoma ayifuneki endlini kaNkuluNkulu kukuzenza uShembe lokho. So ke leli igama lokuzenza uShembe liyakhiwa lakhelwani na lakhela ukuthi indlela yokumthuka ubaba Melusi njobona nje ma umuntu ungeke umphikise into ongayenza elula ukuthi umthuke ukuze ucishe bonke ufakazi ukuze bonke abantu abangazi lutho leli qembu lengithe alazi lutho lasebuhleni ilona ke leli lithatha lezi zinto lezi eyishwayo la bese behlubukile bese licanga ukuthi ziyinkolo. Ma ubaba Melusi efundisa ukuthi ebuNazaretheni abugayi utshwala emzini yamaNazaretha kukuzenza uShembe lokho. Ngoba sike sabona into ngoba noma ngizoyisho noma imention amagama abantu ngoba yenzeka kuma social media angikwazi ukuyifihla ngoba yenzeke khona kuvela abafundisi ababili bebandla lakwaShembe omunye ethi utshwala afuneke eManazaretheni afuneke utshwala eManazaretheni abugayi utshwala of which that is correct. Kodwa khona lapho kwasukuma omunye futhi umfundisi wakwaShembe wathi yekani ukubulala imizi yoyihlo ngenkolo gayana utshwala endlini zenu. So uyabona ukuthi ke lento ibandla lakaShembe ukuthi ayisenayo inqubo mgomo ngoba nabalazi iqiniso sebesaba ukulikhuluma ngoba sekuvuka abantu abahlubukile and labantu abahlubule banamandla okucindeza abantu abasalazi iqiniso nabalazi iqiniso sebeyalesaba ukulikhuluma. So ke leli igama elithi ubaba Melusi uzenza uShembe inhlamba le abamthuka ngayo ngokuzama ukucisha umsebenzi kaNkuluNkulu lo awuthunywa ukuthi awuvuselele izulu. Mhlawumbe omunye obukele lapha ekhaya uyayabuke abone efake imjiva mhlawumbe abone nesigqoko ebese ethi hayi cha ngempela lo baba lo uzenza uShembe. Ungaphendula uthini lapho baba umfundisi? Inkinga yokungazi lutho le kuba buhlungu uma ungazi lutho ngisho usuzwagcotshwa kathi umfundisi ngoba ukungazi lutho wakho uyakufundisa ebandleni bese uhola ibandla elikhulu lokungazi lutho. So iyona nkinga ke leyo ebhekene ke manje namaNazaretha kwaShembe ukuthi ukungazi sekuyintshumayelo. Ukungazi khona okufundiswayo ngoba lezi ingubo lezi ezifakwa abaholi bamaNazaretha ezayifakwa obabilanga ezayifakwa ubaba inyanga yezulu ebeyifakwa ubaba uThingo ezifakwa ubaba Melusi ziyingubo zikaNkuluNkulu lezo ezopriest bukaNkuluNkulu ayihlangana hayi ukuthi ezakwaShembe. Manje mawuthatha lezi ngubo ukuthi ezakwaShembe uyazehlisa ivalue yazo ngoba noma ngayiBhayibhelini lezi ngubo ziyingubo zopriest bukaNkuluNkulu ziyingubo ezifakwa abapriest bakaNkuluNkulu akuzona ingubo zakwaShembe. So njengoba Melusi ewumpriest kaJehova ewumpriest omkhulu webandla lamanatha kaNkuluNkulu lezi ingubo uyifake uNkuluNkulu ngoba zimele izinga lakhe lopriest. Azizazi ingubo zakwaShembe uzimbalamoni
ngoba ngaphuma ebandla ngazi ingoma nazopriest buka Jehova lezi ezifaka kubamelusi. So ke ngicabanga ukuthi ke ukungazi leli qembu leli elaziyo lifundisa langena ukuhlubuka laze lifundisa ukuhlubuka kulaba abangazi lutho legenge ama 2000 engahloniphi umuntu ethuka ngishaba gcotshwa ethuka ngishabantu abadala ngoba akusekho mfundisi ekhona ebandleni into eshunyelwa manje ukungazi sekuyinkolo enkulu mawazi uba isitha sabo. Mawufundisa iqiniso uba isitha sabo, mawufunda iBhayibheli uba isitha sabo, mawufunda isihlabelelo uba isitha sabo. Into abafuna ukuyenza nje ileyo ukuthi bakuthuke ngenhlamba, bakusabise, bakwenze konke ngoba befuna uyeke ukukhuluma izwi likaNkulunkulu. Yeah okunye mhlawumbe ongasiza usikhanyisele ngakho kule nkolo yobuNazaretha, ubuNazaretha nemikhosi, imikhosi yesintu eyayibe khona. Sinokubona mhlambe kwezinye indawo masibuka la ku TikTok noma ikuphi sibone amabutho eviliyela ngaphakathi endaweni kaNkuluNkulu. Siphinde sibone futhi mhlambe omaskandi mhlambe bedlala ingoma. Kungabe lokho kuyinto enjani mayelana nobuNazaretha ngoba abantu bazi ukuthi abantu ngithi ibandla lamaNazaretha ibandla lamasiko. Ngifuna ukuzwa ukuphawula kwakho mayelana nalokho babamfundisi. Ngicabanga ukuthi inkinga enkulu uSathane ayifakile ebandleni emabandleni akwaShembe because into yokuqala engifisa ukuyichaza ukuthi amaNazaretha ahlukene kabili. Khona amaNazaretha akwaShembe. KunamaNazaretha kaNkuluNkulu. Lawa thina siyona holo babumelusi. So kumaNazaretha akwaShembe awasahlanganisela lutho nomprofeti ngokwenkolo. Asehlangana nomprofeti ngokwesibongo. So ke lokho kudala ukuthi ke bese kuba khona amaNazaretha kaNkuluNkulu thina sihlangana nomprofeti ngokwenkolo. So ke mawufuna ukwazi ngenkolo yobuNazaretha nokwazi ngomprofeti ngokwenkolo ithina esikwazi ukuchaza lokho. So ke kube khona ngizothi kuba desperate lobuningi emabandleni akwaShembe ukuthi sifuna ukuba baningi ukuze sishumayele sithi sibaningi kunani bese bakhona le competition yokuqhoshelana ngokuthi sibaningi kunani. Leyo nto ke ibe ingozi ebandleni lamaNazaretha ngoba iyona edala ukuthi amaNazaretha akwaShembe aqoqe yonke into engemukelekile ebandleni lamaNazaretha ayifake phakathi. Yini ayifake phakathi nayi ngoba bafuna ukuba baningi. Into nje abayifuna baqale bafake izangoma. Zangena izangoma zagcotshwa. Zangabefundisi, zangabashumayeli, zabhula khona emzini kaNkuluNkulu, zabhula emadokodweni. Bengikhonza khona into engikhuluma ngathi ngiyabachwenza or ngenzani. Ngikhuluma into engiyazi ngoba bengikhonza khona. Yimi lo owayencenga omama ezansi kwetshela kababamkhulu ukuthi kunomama ohlolayo ngale dokodweni. Kunomama ohlolayo ozohlola behambehlebela abantu ngabanye. So ngivictim yaleyo nto. So ngikhuluma into engiyazi kahle. So ke kuqale kwangena izangoma. Kwangena ke konke ukungcola okungemukelekile. Bewazi kahle umthetho kaMose ukuthi uthi asingahlangani nezangoma. Bewazi kahle umthetho kaMprofeti ukuthi asingahlangani nezangoma. Isigaba ke sesibili kube ukuthi ke bese ke bebuyisa ke amabutho. Bewafaka phakathi endlini kaNkuluNkulu. Base ke ukuze phela manje amabutho nibonobudlelwane khona izinto amabutho azoyithatha ebuNazaretha nazenze. Kodwa nawe ngoba senakhe umbimbi lomadlela ndawonye nawe uyaphoqeleka kube khona izinto ezithathayo emabuthweni zibe ezakho. Njengoba ubona nje baqale kancane ngoba uSathane uyakhula. Baqale kancane bafaka lamathawula lawa. Lamathawula amabutho. Bagaxa phezulu kweMnazaretha. Bewazi kahle umthetho kaShembe ukuthi mawusufaka ingubo emhlophe kaShembe awugaxi lutho ngaphezulu kwayo. Kodwa ngenxa yokuba amadlela ndawonye namabutho kuba phoqile ukuthi kube khona into zamabutho abayifaka enkolweni yabo yakwaShembe. Ungizwe kahle. Khona inkolo yakwaShembe, khona inkolo yamaNazaretha enganyelwa amaNazaretha kaNkuluNkulu. So ke bayifaka lezi zinto.
kwanyuka ke ngoba usathana kagcini njengoba namhlanje ubona nje sekugijima amabutho sekusuka befundisi begiye ngoba okokuqala umthetho womnayethu uthi nathi aligiyi aliphathi ihlangu aliphathi induku alivivinyi umthetho lo wNazaretha. So ke mawusubona ke leli bandla lifuna ukuba liningi selithathe zonke lezi zinto zabantu bangaphandle la ifake endlini kaNkuluNkulu kudala ukuthi they are desperate yokuthi singaba abaningi kanjani. So mabe ufuna ukuba abaningi kufuna baqoqe zonke ngisho izono bayifake phakathi esontweni. Njengobona namhlanje abafundisi bakhona ngabe ngiyababiza kube kuthiwa bakhona kodwa angeke ngibabize bathatha ihlango bagiye bahambe namabutho alikwenzi lokho lo ngazalwa ngeNazaretha angikaze ngibe phakathi kwamaviyo angikaze ngibe phakathi kwamabutho angikaze ngiphathe induku akaze ngivivinye namhlanje baqale basina ngazo lezi induku zamabutho basina ngazo umgidi okungemukelekile. Bathe mase besine ngazo zase ijwayeleka bathe mase beyijwayele base begiya ngazo namhlanje baphathi induku bahamba namabutho bahlubukile labo bantu bengabafundisi bengamakhosana behomama kodwa mase bethathe uNazaretha babuyele emabuthweni lapho uShembe abalanda khona sebehlubukile. So lesi sigaba ke ngikhuluma ngaso soqala ngithi lesi sigaba samanatha asehlubukile aselishila izwi kaMprofeti ayisethatha ayisebuyela lapho uShembe awalanda khona. So ke in short lento yokubukela indwendwe yokubukela amacece yokuhlanganisa amanazareth okuphatha induku imigangela ayikho eBnazaretheni obalethwa umprofeti uIsaiah Shembe. Kodwa isikhona eBnazaretheni bakwaShembe ngoba sebebe ngamadlela ndawonye namabutho ba amadlela ndawonye nezangoma ba amadlela ndawonye nezinyanga. So ke ngithe umehluko omkhulu amanazareth akwaShembe umehluko omkhulu wawo namanazareth kaNkulunkulu yilowo. Yes. No ngiyakuzwa baba umfundisi usakhuluma ngawo amabutho sike sabona enye comment yomunye ophambili ebuholini bamabutho odume kakhulu wakwaNongoma ebhalile lapha ukuthi hayi ubaba umfundisi uMpanza ubaba Melusi uyamzonda uyamnyanya ngokuthi njengokuthi umuntu osuke ekhipha abantu emasikweni kushuthi uNazaretha uyakhipha esintweni ungathini ukuphawula ngalokho uyabona iyadabukisa leyo nto angazi ukuthi ubani lo mhlambe ngim-addresse kahle insizwa laphana uphakela umthakathi noma ngingamazi insizwa oyibutho nje noma ngingamazi kodwa kuyihlazo lokho ukuthi uthe uyibutho ayikho into ehlanganisa uNazaretha namabutho. So ke uShembe mayezoshumela lelizwe wafika abantu bakwaZulu bengamabutho wayesebashumayeza wabakhipha emabuthweni. So kuyihlazo ukuthi umuntu ongakashumayezeki waba yiNazaretha bese address uNazaretha engaphandle. So ke mawuthi umuntu wakwaNongoma lo owenze lokho yihlazo lelo uthe uphakela umthakathi yihlazo lela kufana nomuntu wakwaZulu ukuthi engenza lokho ngoba ayikho into ehlanganisa uNazaretha namabutho. So ke lento eyenze ukuthi akazi yena ukuthi khona uNazaretha bakwaShembe lento eyenzeka lapha kwaShembe noNazaretha bakaNkuluNkulu. So yena use addressa ubaba Melusi uyiNazaretha kaNkuluNkulu akalona iNazaretha kwaShembe ngokwesibongo ngoba ngithela manje kwaShembe ahlangana nomprofeti ngesibongo awahlangana nomprofeti ngenkolo. So ke yena uaddressa uhla wrong ngoba amanazareth kwaShembe agibeze ekhanda amabutho ekhanda lobuNazaretha ngokuthi athathe izinto zamabutho ayifake eBnazaretheni. Manje amabutho acabanga ukuthi khona isay noma khona into asengayisho ngomNazaretha acabanga ukuthi asiyabazi ubuNazaretha ngoba azi le yanto yakwaShembe. Lento yakwaShembe ayisibo ubuNazaretha. Leyo ndoda ngiyayifundisa namhlanje ukuthi ubuNazaretha bukaNkuluNkulu. Uthema uShembe bakhe uNazaretha wabakhela ngaphansi kwesekelo senkolo kaMose. Inkolo kaMose etholakala encwadini ezihlanu zeBhayibheli. Kwenye incwadi ekuthiwa uLevi ngithi 18 verse 30 ithi lencwadi anoqaphela ukuthi ningenzi nalinye lamasiko aphambanayo nomthetho kaJehova.
So ke mawuyiNazarethe hayi ukuthi ubusubutha onke amasiko busuwafaka enkolweni ngoba ubunatha obukaNkuluNkulu ubunatha obasezulwini akhona amasiko athe ngamasiko kodwa aphambane nobuNazaretha aphambane nenkolo kaJehova. So ke akusilo umnatha ibandla lamaNazaretha akusilona ibandla lamasiko ibandla likaJehova lo othe kuLevi 18:30 anoqaphela ningathathi nalinye lamasiko anengekayo niwafake ebandleni likaJehova. So ke lento yokuthi ibandla lamaNazaretha ibandla lamasiko ukuhlubuka khona lokho. Ngoba ukuhlubuka kwamaNazaretha ahamba landa amasiko uShembe owayewakhiphile. So ke ngisho ukuthi ke ngiyajabha kakhulu ngoba uthi umuntu wakaNongoma ngizalelwe eShowe mina ngikhulele khona sikhule thina zikhona lento zimbili kukhona insizwa zaseNazarethe amakhosana kukhona insizwa zamabhinqa kodwa ayikho into engayikhuluma ngeinsizwa zamabhinqa amabutho ngoba angilona ibutho kodwa ngiyinkosana ngikhule ngiyinkosana ngiyiNazarethe kanjalo futhi namabutho ayikho into angayikhuluma ngobuNazarethe ngoba angamabutho addressa nodwa namaNazaretha addressa nodwa so kuyihlazo lokho kusekuyikho nje ukubukela phansi kwezibandla lamaNazaretha okudalwe amabandla kwaShembe ngokuthatha abantu bese akha umbimbi nobudlelwano nezinto ezingemukelile ebuNazaretheni bese abantu abangakholwa bese becana lezinto noma nabo sebenesay ebuNazaretheni. Lezi zinto zimbili zehlukene ayikho into ezihlanganisayo so kuyihlazo kuthina ukuaddresswa umuntu oyibutho singamakholwa. Yes ngikuzwa ukhuluma ngokuthi umuntu omNazaretha akavumelekile ukuthi akiye mhlambe izaga nokuhlabelela mhlambe njoba kuye kubuye ngathi ibandla lesintu khona ungakubeka kuphi kuvumelekile mhlawumbe khona. Cha akuvumelekile. Akuvumelekile. Kuhlubuka nje. Usukuhlubukile uShembe wabhala ingoma engaphezulu kwa200. Wabhala ingoma ezizigeke. Wabhala ingoma zokudumisa. Wabhala ingoma zokuthandazela. Wabhala ingoma mangabe usosizini. Wabhala ingoma zokujabula. Ibandla lamaNazaretha aleswele lutho. Alishodi ngalutho. Asikho isidingo sokuyolanda ingoma zangaphandle ngaphandle mali leyo ngoma idumisa uJehova. Ingamukeleka leyo ngoma yakho noma ingeyona lezi zikaMprofeti as long idumisa uJehova kodwa ukulanda ingoma kaMaskandi ukulanda ingoma yamabutho lapho uShembe asilanda khona ngoba uShembe wafika lapha amabutho ekhona evuma izaga esho yonke into ukuthi babe ngapi sasingapha thina bona bengapha wasiyekisa lokho uShembe wathi namhlanje na ke sesingabasezulwini wathatha lezi imboko esazivika ngazo isilwa ngazimbi wayinqinda wathi namhlanje lezi imboko sekuyizimboko zasezulwini zokukholwa sengezokuthandazela abantu baphile. Wasiphuca yonke lento na esasiyenza singamabutho wayese ejika yena namahawu wethu okubulizimpa emakhulu wayesewanciphisa yena kwase kuba mahawu okusina sisinela uJehova ilezo zinto kuphela ezenzayo lokhu ukuthi sibona sesibuyele emumva sekukuhlubuka hayi thina manetha uNkulunkulu lamanetha kwaShembe ukubona sebebuyele emumva emabuthweni sebevula sebehlabelwa uMaskandi besweleni ngaphandle ukuthi bahlubukile. Kusho ukuthi uma kanti usumNazaretha kaNkuluNkulu iyiphi indlela kanti ngizothi ojabula ngayo mawukuthi ngibeka kahle yiphi indlela okumele usiphathe ngayo ngoba mhlawumbe umnye uzophumela ngaphandle ade yibutho sengena ngaphakathi. Sinendlela eningi zokujabula mase ngamaNazaretha. Okokuqala sinomgidi. Siyasina. Siyasina thina masijabule. Sihlabelela ingoma zethu zokudumisa sithi bongani webangani ngalezo iqhamo uJehova inkosi yethu ayelethile phakathi kwethu sisuke sijabula ke lapho mase ngamaNazaretha kodwa asivumelekile ukujabula ngendlela ephambanayo nokudumisa uJehova. So ke awukwazi ukuthi uyajabula busu ulanda uMaskandi awukwazi ukuthi uyajabula ebese uyosina uyolanda ingoma yamabutho uyifake enkolweni yobuNazaretha masijabula sijabula ngendlela yobuNazaretha noma sinjani ngisho imicimbi yethu imicimbi eyemukelekile ngokobuNazaretha ngoba ubuNazaretha amafika phakathi kwabantu ayikho into obushoda ngayo
buphelele ngoba ubukaNkulunkulu uNkulunkulu akeze ngashoda kuphela izinto zabantu ezingashoda ngoba ezabantu abadalwe kodwa uNkulunkulu nakaze ngashoda bese kugcwaliswa ngezinto zabantu. Cha no ngiyakuzwa baba mfundisi uNtuli hayi uyayibeka indaba ngempela kuyezwakala nabantu abayizinyanga nabo banokukhala ngebandla lamaNazaretha kaNkulunkulu ukuthi lisusa abantu emasikweni abo nama empandeni zabo ngathini ngalokho. Angazi ukuthi inyanga mayikhala suke ikhaliswa yini ngoba ayiwona amaNazaretha. So ke uma umuntu eyinyanga ekhala ngebandla lamaNazaretha engelona iNazaretha eyinyanga usuke ekhaliswa yini ngoba ubuNazaretha nobunyanga behlukene. Lonto ibhalwe phansi ukuthi ebandleni likaNkulunkulu ebandleni likaJehova singayihlanganisi nezinyanga nabaphathi imithi nababhulayo nabahlola imhlola nabalozi nakho konke. So lokho kubhalwe phansi encwadini kaDeuteronomy 18 verse 9 ukuthi asihlanganisi nezinto ezikanjalo. So mayinyanga ikhala akudingi ikhale kodwa kufanele ibone ukuthi ayihlanganise lutho nobuNazaretha ngoba akuzi ukucompromisewa ubuNazaretha ukuthi bu-accommodate abantu abangaphandle kwabo ngoba yibandla likaNkulunkulu. So ke angeke siphume bese siphula umthetho siwuthambisa ukuthi bese kugcwala izinyanga esontweni zizinyanga ngaphandle kwenyanga ethi ngiyabiyeka manje ubunyanga sengifuna ukuba iNazaretha ngiyabiyeka manje ubungoma sengifuna ukuba iNazaretha ngiyakuyeka manje ukuba ibutho nokuba ibhinqa sengifuna ukuba iNazaretha ngeke ukwenze kube kubili ngoba ubuNazaretha obukaNkulunkulu bunemithetho yabo eyimele. Yes. Hayi cha hayi silalele ngempela ubaba umfundisi uNtuli uhluba udlubo ekhasini ngiyathemba nawe ulapho ekhaya uyaphenduleka. Mhlawumbe okunye nakho nje ngikhumbulayo kade kukhona umkhosi esingathi umkhosi weintombi lapho sisuke ziye khona emhlangeni kanjena besibona namakhosazane laphana ekhona. Manje umuntu uzothi awenganawo amakhosazana siyawabona nje emkhosini yangaphandle phona kanti xabana kanjani ubuNazaretha nelokhuzana nemkhosi le yangaphandle. Ihlazo lona lelo njoba ngeke ngasho ngathi labantu abahlubuka ebuNazaretheni bavele babuyisa zonke izinto zangaphandle kobuNazaretha bayifaka ngaphakathi. Ngakho ayikho inkosazana kaShembe engahamba iyemkhosini wabantu. Alikho iNazaretha elingahamba leyemkhosini wabantu. Ngaphandle lo mkhosi mangabe unento yokwenza nendaba kaNkulunkulu. Kodwa umkhosi nje gelekeqe mangabe inkosazana ayikwazi ukusuka lapho iyemkhosini wabantu ngoba inkosazana amakhosazana ayinto enkulu ebuNazaretheni ayigugu phambi kaJehova. So awahambeli imicimbi yemkhosi yabantu okuwesi kakhulu lemkhosi ivama ukwenziwa ngamasabatha. So ayikwazi inkosazana mayinkosazana eyiNazaretha ukuthi ingashiya isabatha bisiye emcimbini obizo umuntu. So ke noma lo muntu ngabe kuthiwa mkhulu kangakanani asilo nobukhulu babantu kodwa ukwazi ukuba mkhulu la khona enye inkosi khona. Inkosi nenkosi ibankulu ebukhosini bayo. So awukwathi amana inkosi ingankulu singakhipha amaNazaretha emkhosini wenkosi uJehova ukuthi angabe sayikhonza bese eyokhonza yona. So kuphambene lokho nobuNazaretha ngoba isabatha likaJehova elenkosi yamakhosi elomdali wezulu nomhlaba. So awukwazi kwephula isabatha ngoba ufuna ukuyogculisa inkosi enye ushiya inkosi uJehova umdali wezulu nomhlaba eyinkosi yamakhosi. Ngenxa yesikhathi uma leyo nkosi yona iwumNazaretha ayikwazi uba umNazaretha iphinde ibe nomkhosi ngesabatha. So ke ngaphandle mangabeke iNazaretha lokuyibiza mhlambe kuyizibongo zayo ukuthi iNazaretha kodwa mangabe iNazaretha ngokwenkolo kaMprofeti uIsashembe ayikwazi kuba nomkhosi omunye ophikisana nomkhosi kaJehova ngoba isabatha liwumkhosi kaJehova. Ubhale kanjalo uShembe wathi liwumkhosi simenyiwe inkosi yesabatha ngesabatha ayikho enye inkosi edlula inkosi uJehova esingabiza umkhosi ngosuku lwesabatha leyo nkosi sikungakholwa. Bamfundisi sesifika emaphethelweni ngicela ukukunikeza nje iminute elilodwa ukuthi
kuke kube nalezi inkulumo evezwa abanye bafundisi abanye beinkonzo mayelana nokudisa kaShembe. Lento namanje isagcwele kakhulu kubantu. Ngicela ukuthi kunikeze nje iminute ukuyi-address kahle lento lena. Ngiyazi ukuthi isikhathi sincane ukuthi ngempela kuyiqiniso kanani ukuthi umprofeti uIsaiah Shembe wayentabeni enhlangakazi wazama ukundisa wayesiyalimala. No, leyo nto ingamanga hlaza kokuqala nje iqiniso layo ilelo. So yayitulo le mission zibamsene nohulumeni wakudala ukuthi aqedwe ngoShembe. Akathi mayese ehambile uShembe bese kwakhiwa amanga kuthiwe wandiza ukuze lento ibizwa ukuthi i-character assassination kwaqedwa ngoShembe ngoba inhloso yemission zazingafuni ukuthi uShembe a-recognize njengesonto kanye nohulumeni wakudala wayebizwa ngemovement yabantu abamnyama ezovukela uhulumeni. So ukubambisana kwemission kanye nohulumeni kwenza uShembe engathathwa njengesonto abizwe ngemovement. Ingakho wenqatshelwa ukuthi akhe indlu yesonto ngoba kwakuthiwa imovement. Ingakho wenqatshelwa ukuthi ashaya insimbi yesonto kwathiwa imovement. So ke into edala ke ukuthi eyadati lawo manga andiswa izinkolo zobuKristu ngoba zayifuna ukuthi uShembe inkolo yobuNazaretha iphele ubunaziqede ngoba impendala ke le nje ubona nje namhlanje sithuka abantu abathi bangabapostoli impendala baqale bayenza lento bebamsene nohulumeni wakudala wencindezelo uqeda ngobuNazaretha uqeda ngoShembe and ngenhlanhla abazange baphumelele. Namhlanje buvukile ubuNazaretha ngezwi likaBaba Melusi kumaNazaretha kaNkuluNkulu. Hayi siyezwa ngempela khona lokho ukuthi babezama ukuqeda ubuNazaretha. Siyabonga kakhulu baba mfundisi uNtuli ngenxa yesikhathi sesifika emaphethelweni. Siyabonga kakhulu ukuthi uzosisiza uzosiphendulela imibuzo eminye eqhamuka ngaphandle kubantu ukuthi kahle leli bandla lamaNazaretha lisuka phi lapha. Balaleli emakhaya siyabonga ukuthi lokhu nisilandele njalo. Siyacela ukuba niqhubeke nisubscribe nilike. Siyabonga kakhulu kuyintokozo kakhulu ukuthi nibe ingxenye yalolu hlelo. Siyaphinde simbonge noNkulunkulu adala izulu nomhlaba ukuthi asivumele sibe nalolu hlelo lolu. Sithi nje udumo nokubonga kungokwakhe, ayiphinde ibonane ngokuzayo. Amen. Siyabonga kakhulu. Siyabonga bamfundisi wenkosi.